Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Ismi Yusran. 2025259742. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Ismi Ashraf. 202563999846. Assalamualaikum. Ismi Muhammad Amirul Husni. ID 2025675122. Assalamualaikum. Ismi Ahil 2025452302. As-salatu wan najah dini lil fasli awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya sadiqain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum jami'an wa masa'al khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bi khairin aidan. Maza taf'alul an? Laqad intahaitu litawi min qiraatil Qur'an. Ma ismuka? Ismi Yusran. Wa ma ismuka? Ismi Amirul. Wa ma ismuka? Ismi Ashraf. Anta min ayyi wilayah wa aina taskun ya Ashraf? Ana min Kelantan. Wa ashkun fi Shah Alam. Wa anta min ayyi wilayah? Wa aina tashkun ya Amirul? Ana min Berak wa askun fi Damansara. Wa anta min ayyi wilayah wa aina taskun ya Yusran? Ana min Selangor. Wa askun fi Puncak Alam. Oh, nasitu. Ma ismuka? Wa anta min ayyi wilayah wa aina taskun? Ismi Ahir. Wa anta min Kelantan wa askun fi Fushong. Anta min ayyi jami'ah? Ana min Jami'ah Mara Teknolojia. Wa anta maza tadrusu? Adrusu Muhasabah. Adrusu maddatu wasail a'lam. Anta min ayyi kulliyah? Ana min kuliah al-a'lam. Anta min ayyi jami'ah? Ana min jami'ah Mara Teknolojia. Wa anta min ayyi kulliyah? Ana min kulliyah Idaratil A'mal. Hal anta talibun qadimun huna? La, ana at-talibul jadid. Kami sa'atu al-an? As-sa'atul an as-sabi'ah wa nasfun masa'ah. هل دخل وقت صلاة المغرب؟ Naam. Dakhala al-waqtu maghrib. هل تعلمون ما فضل صلاة الجماعة؟ La. Ma huwa? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد ب27 جماعة. هيا نصلي جماعة معا. Hayya nazhab. Naam. ماذا تأكل يا أخي؟ Akulu nasi lemak. Maza tuhibbu ya Amirul? Ahabba sataya. Hal tashtari ta'aman ya Ashraf? نعم أشتري طبق. في أي بيت تسكن يا يسران؟ أسكن في شقة. في أي بيت تسكن يا أخي؟ Askunu fi syaqqa. Fi ayyi baiti taskunu ya Amirul? Askunu fi baitin munfasil. Kam adadu ikhwatika ya Ashraf? لي 8 إخوة. أنت ابن كم يا يسران؟ أنا ابن الأول. أنت ابن كم يا أخي؟ Ana ibnu Sabi' min 8 ikhwa. Ma'aman tashkunu ya Amirul? Askunu ma'a usrati. Ma'aman tashkunu ya Ashraf? أسكن مع زوجتي وأولادي. مع من تسكن يا يسران؟ أسكن مع أما ووالدي متوفيان. هل الطعام الصحيح محمد؟ نعم نأكل في وقته
ونحفظ صحتنا. حسنا إلى اللقاء.